Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita han Domingo han Sagrada Pamilya. Ako, Jeneline C. Caballegan, membro han Confraternity of Our Lady of Fatima, ug iba pa na kupradiya han San Isidore Parish, Salcedo, Eastern Samar. Para hanya na ha Gospel Power, hawaray-waray. Han pagilakat na nira, pinakita kan Jose hainop, inusa nga anghel han Ginoo nga nagsiring. Buhat, dadaan bata nga naniroy niya, ngan palagiw kamo ngadto ha Ehipto. Pabilin kamo didto nga dahan pagsidna ko ha iyo, kay magbibiling han bata, hi Herodes basi patayo niya. Binuhat ti Jose, gindara niya ang bata nga naniroy, ngan pinalagiw hira ngadto ha Ehipto, hadto nga haw nga gabi. Nagpabilin hira didto nga dahan kamatay ni Herodes. Nahinabo ini, basi matuman an iginsiring han Ginoo, pinaagihan manaragna. Han kamatay na ni Herodes, pinakita kan Jose, pinaagihin inop, dito ha Ehipto, inusa nga anghel han Ginoo. Nagsiring hiya, buhat, dadaan bata, nga naniroy niya, ngan balik, ngadto hatuna han Israel, kay patay na ang mga nagdudumot han bata. Sanglit binuhat Jose, gindara niya ang bata nga naniroy niya, ngan inuli ngadto ha Israel. Kundi han pakabati niya nga hiarkilaw nga anak ni Herodes, amo ang sinaliwan nga hadi han Judea, nahadlok Jose in pag-ukoy didto. Ginpahimang no pahiya, pinaagihin inop. Sanglit, kinadto iya halalawigan han Galilea, nga nag-ukoy hiya han Nazaret nga bungto, basi matuman ini nga iginsiring han manaragna. Tatawgon hiya nga Nazareno. Mga kabugtuan ko didakan Kristo, ang Sagrada Pamilya, diri gud ini masisiring nga diri kita maaram, ug na-eksperyensyahan handa mo nga mga pamilya, nga diin napipersa hin paglakat han ira mga puroy-anan og nasyon, mahitungod han kanan kapitso nga mga ambisyon nga nakakapatikang hin gerilya. Diri la ngani ang Sagrada Pamilya ang gintuinan han kanan Dios non nga paggiya og probidensya, nga hapanahon hin kakurian, may da mga pamilya nga bakwit, nga nagtutubo, pinaagi hini nga eksperyensya, ngan usa ka misteryo, nga ginkukumpasanhan, han kanan Dios katumanan, nga pagigugma. Hinaot unta, nga ang komunidad internasyonal, maginabre iton ira mga portahan, para pasakbon ang mga waray na inuukyan haira sakob nga komunidad. Parehas dito ha Ehipto, nga nahimo nga temporaryo nga ginukyan han Sagrada Pamilya. Kadispiwis ang kamaupay magdaog, ngan mabaliktan ang maraot nga sitwasyon. Ginoo Jesus, hinaut unta nga antanan nga mga familya mapakusog tidahan pagtuo nga hira magmairo isog hapag atubang han mga krisis ha kinabuhi han pamilya. Amen.